Kajinya tu kana sapang kalong kami ke bahasa be yala ukurem tang namar ke bahayeng jong u tongin nyape chadu bakut kakun ke badang hendrus nem kalaong ha ukpa papa menta penet bu yang asa skul em ukpa ula jubab hoot kun jonga menta ipapa jong pi inet bu ya pi sa skul kasa roj ka balong ka kami jong kane ka khalong kaong ha ukpa jong kakun uke shaf wan pai kloi menta kasngi ka meher ka yai api pi uke shaf ulaong ha ka kurim jong u ngan persang ban wan pai kloi om don ai ka ba kham kong san ban ya ka khun jonga ka saroj ka laptha ya ukurim to sumar bha ya lade bat sakan mau ban bam ya ka ja ha ka por ka ba biang ukurim ulaong pidon hangne ban sumar ya nga te ngan om don kam ban kuslai ya ka ai hadien ba uke shaf ulan le chajing tray la don ba phone ya ka saroj uong ya ka pitip ne em ba ka ne ka kam ka long ka ba job tang namar jong phi ka saroj ka la ong ha u ka ka ba ngale na ka banta ka yeng jonga uta ubaya kran ha ka phone ula ong madam tang hadien ka jing ai jing mu jong phi ka ne ka deal ka la ban ya chakmat bat ka jing yalang kan long la shai ka sngi kadba ka saroj kadang shong ha kamra kala ong halamarway tang ka way ka jingkwa jonga ka long ba ka jing ang nut jong uke shaf kan urlong kata kala piang yanga ha ka por saw baje jan miet uke shaf ulawan pai na jing tray ka kurim jong u kala kelli nga i kumbai phila thaj pha kadba uke shaf udang ya kren bat ka saroj ka khun batang rit jong ki kala wan mare haukpa ka kudup ya u uke shaf ulaong hoot ngala thaj hi Henry haba ngayo iya phi baro arngut kajing thai jonga kla jano baro ka kami bat ka para kan thai jong uke shaf ka momta bat ka ruby ilawan sakai hayeng jong u ka saroj ka pedang da jing khuj min sim ya ka kyau bat ka hep kan si jong ka kala ong ale mei wan rung sapo yeng ai ka pla jong phi ngan lek bu ha kamera ka kyau kala ong to i hang to hi tang ki kam yeng ban trai kala biang ya phi kadba kidang ya shong bamja ka kyau kurim kala ong saroj kumno phimla ban chat bhai ya kan ka jenta ka saroj kala ong map ya ngamei nan chat piang na ka way ka jenta manta hi hadien ba kla de bamja ka saroj kadang lum mi kiter bam kala kumpan hap ya ushamwat henry ka kyau kala ong phite persa omla ban le bha watang ka way ka kamru man ka sngi phijule ka way ka jing bakala na ka way pat ka saroj kala ong map yang ngamei ngamshem la poi perkhat hadien ba ka saroj kala dep lum mi kitiar bam ka saroj kala tre sedaki wepat ki kam ka ruby bat ka momta tila petu ya ka ruby kala ong mei ikong te idan ka jing iet ka ba kraw ban pen itanat ya ka yeng lada ilaka mai pisa kumne kumba ipen itanat ya ka yeng tanga tharai kala khambha ka momta kala ong ubreu ubom jumlien ban kamai usunang ban pen itanat ya ka yeng henry om dan jingmut ka ruby kala ong ikong lei im jutrei bha ya kikam buntang ka jing bakala uke shaf haba uyos ngau ya ka jing kren jong kapara jong u ula ong ruby wat kran kumta ya ka kurim jonga de ban burom ya ka saroj kala le bun ki e na ka banta ka ne ka yeng haba ka saroj ka yo ngau ba uke shaf ula mai ya kapara jong u kala ong to ngap no omju lelei uke shaf ula ong tang na ka banta jong phi saroj ba phikhang nga susngap henry la de ban mai ting e ya ka ruby ha ka sngi ka babut ka saroj kadang pan kra school ya ka meher ka kyau bat ka para kan si ki petu la kumba kimla ban pet ya ka jingkemen jong ukhun bat ka lok jong u uke shaf ula dep kre ban le chajing tray ula ong ya ka saroj sadang ban kre ha ka por jan miet ngin le jat kai bat bam ice cream no bat kum tahi uke shaf ula ya lam ya ka meher ban le bu sa school hadien kata utsan le jila de hajing tray haba ka saroj ka don hayeng ka pan deplot ki kam yeng baro kadba ka saroj kadang ai sentiu ka kyau kalawan bat kalayo i balajaw hamadan ka kyau kalaong phite persa philong bale klam perkhat habaro ki kam kata kade ka jing million jong phi ka saroj kam ju bun ktien bat kalaong to mei ngan nyat pen khuj no bantahi
Kakuyau bat kaparagan si jong kasaroj, kipej benia ya kikam jong kasaroj, hae ka bakala, hae ka duna, itim ya ka manla kapor. Kamomta bat karubi, bagi syong haying kim jutre kidon por ban pej benia ya kiwei. Karubi kalaong, may pej ikong ile ayu. Kamomta kalapej ya karukom trekam jong kapersa, bat kaledrung hakamra jong kasaroj, kalaong, pite persa. Himla ban sumar bha ya kican jong ukeshaf. Kasaroj kapendem yalade, kalaong ngala baklamay, map ya nga. Kakuyau bat kapara kansi, ilek nyo hakaway ka kamera, kia plan hangta. Kumno ban penjot penpra ya kaying jong kasaroj bat ukhun jong ki. Kadba kasaroj, kamtip ya kajingmut jong ki. Kamomta kaong, ngihap ban penyaklat ya ukeshaf bat kasaroj. Karubi kalaong, ngantau lat. Kumno ban syam ya kilat kilinti. Karubi kapan ya ka mobile phone haka kami. Kalaong, may ladagane ka poy sa iba. Ikong hi injengay dalade ya iba. Kamomta kalaong, omday ban pan ya ka jingshisha ya ka. Ngiday ban le dakikam ya ka ba ngikwa ban yoi. Karubi kalajbu artili kisenduk siar hadrol jong kasaroj. Bat kamomta pat kadang apet yo ba kasaroj ka yoi. Karubi kalaong, menta, pej may, ngin sa yoi, yano iba insanya. Menta kaganti, kajing shisha kan pau kumba kalong persya ya kasaroj. Hadin ba kasaroj kaladepan krekot ya ka meher, kalalejbu ya kakot hakadrol, bat kalalapan ban ya artili kisenduk ser. Kasaroj kalaong, kumno kane kawan hangne, karubi kalapetu na jingkang, karubi kalaong, menta nganyoi, kumno ikong inlight na kane. Baro arngut sikhun, kamomta bat karubi, kila lejrung hakamra jong kasaroj. Kamomta kan lej hajan bat kalakeli. Bersa, kumno kini kijingdang kiwan poi hapi. Karubi kale akendit, lakumba kamtip Kasaroj kalaong, may ngaru ngamtip, kumno kini kisenduk siar kilawan poi hangne. Karubi kalaong, lese ikong itip syae kijingdang kidon. Kasaroj kalaong, rubi balay pikiran kumta. Ha kata kapor, ukeshaf ulawan na jingtray, ulayok sengaw baki abun ketien. Pat ula keli, kei kebalajia, balay barok piyakuslay. Kasaroj kalayatu, ukeshaf ngahi ngamtip, kumno kini kisenduk siar kilawan poi hakadrol jonga. Ukeshaf ulaong, may wat beniak syua ya kajing shisha, syua ban keno ya kasaroj. Hadin kata, ukeshaf udang syongkai bat lakakurim, ringkat bat lakakun. Ha kata kapor, lawan message nakafun jong u. Ukeshaf ulayatu habaro, lasai kadon kajing yalang kabahek bha. Kasaroj kalaong, wat kuslay, nganyarap ya pi ban pankre. Ha ka step perngap, kasaroj kalakidang step, ban pankre ikijan kinep jong ukeshaf, ringkat kajabam. Ha kapor kandai beje men step, ukeshaf uladep kre. Kasaroj kapenshim ya ka file jong ukeshaf. Ukeshaf ulaong, klem mapi saroj, ngamla ban penyat ya ka negajing yalang. Hadin ba ukeshaf ulalej hakam meeting. Kamomta bat karubi kilawan hakamra jongka. Karubi kelakran bisni. Kong pilanang bha ban sungutu ya kikam kayi. Nadu meno pilastang. Kasaroj tajing kuit ban siam. Kalaong ngatip hi malum mala. Kamomta bat karubi. Kimi no nakamra nakajing singaw bisni ya laka persa. Kasaroj kapet ya kikot kisla hakadrol. Henry hakata kapor. Uhan men jong kasaroj ulafun ya ka. Kasaroj kalashim ya kafun, kaong ya u. Balay ba pifun ya nga menta. Uhan men jong kasaroj, uhiliam, ulaong, kapor kalapoy banyatu ya kajing shisha habaro kibadon haying jong pi. Kasaroj kalaong, ba ngakwa tang ya kajing im kawasuk bat ngakaman hangne. Uhan men jong ka, ulaong, ngatip saroj, Henry ngatip ru ya ki kiba pilasya hakato kaying, ngatip lut. Kasaroj kalaong biang, ngakamen bat ngasuk deba hangne. Habapai syakaliang jong uhan men jong kasaroj, uhiliam ulaong haunong but jong u. Le ya kane, bat kamday bantip kasaroj, Henry pet ngor ya ka. Unong but ulaong, pooj sar.
Kadba uke syaf udang syong ha office uparanong tray ulawan yato. Sar ke syaf nadu la syai kasni kan wan rung ke wei kanong tray batamai syakatim jongpi. Uke syaf ulaong to om lei barok ilong ki jingkit kli jonga. Ha kasni kebabut kate kanong tray batamai kalawan sya office. Bat kala late rung ha kamera jong uke syaf kapan itu ilade. Adai kepadang wan join temai ngakerteng inaira. Uke syaf uri rangba ulaong ngapdeng subhaya pi naira ale syong. Uke syaf ula batay ka naira yakikam kane kadai ka project ka baningkong jongpi. Da ka jingslur ka naira kalaong ngan om penlek no ya ka jingkermen jongpi sar. Kadba uke syaf bat ka naira kidang ya mi lang na office ka naira kala kumpenhap yakikot barok. Kala ong de sngau bhamap sar sngau bhamap yanga ngalakum bakla. Uke syaf ulaong om lelei kajujia kumne. Uke syaf ulamud ban kiuno hakali ka naira kalawan be nadien. Kala ong u sar kane ka kontrak file kala sa hakamra jongpi. Uke syaf ulaong kublei naira. Kadba uke syaf udang ya keren bat ka naira. Ladon basyondur tu yakin neki arngut. Habapai syaka kurim jong uke syaf. Kasar roj kadang penkrabam. Henry hakata kapor. Uke syaf ulawan poi haying. Kameher haba kayo ya ukpa. Kakemen palat. Kalaong ipapa ilawan. Uke syaf dakajing iit. Ula kedop yaka. Uong kakun jonga kalaap yanga nadu mene. Uke syaf uit tepen siem yang laka kurim bat kakun jong u. Kadba barok kidang ya syong bam. Kakemi jong uke syaf. Kalaong ke syaf. Manta kajinggit klik jong kaying kilanang bun. Kapersaru kadai banlej belano. Uke syaf ulaong. Mei kasaroj kalayarab bun ba nakabenta kane kaying. Palat banya uno ro. Hadian ba kiladap bam. Karubi bat kakemi jongka. Kia syongkai tang arngut hi. Karubi kalaong. Mei kadba iba idang don jingkermen haikong. Kakong saroj kan omi nakane kaying. Kakemi kalakni ketien hakarubi. Bat mentahi kata kajingsannya kan du no shisendon. Kumba jule kasaroj kasong tifen nakabenta uke syaf. Kaburom ya u habalej nya habawan. Kadba uke syaf udang syong ha office. Kanaira kalawan rak kopi arbela. Bat kalaong ya u. Sar piklem DAA na du menemen step. Kadba pindabam to dino dakane ka kopi. Uke syaf da jingkuit mensiam. Ulaong kublei naira. Kam sipang ka naira kalawan biang hakamra basyong uke syaf. Kara de ya ka file. Uke syaf ulaong. Ibriu kidunakam. Henry kidon bun da ki file. Ka naira kelajupap. Hooj sar. Kam sipang. Uke syaf utmu banbam tifin no. Henry hakata kapor. Ka naira kalawan biang. Kadapan jingbet ya uke syaf. Sar ngala banwan rung hapo. Uke syaf ulaong da kasur kabasaw tenat. Hooj alewan. Bat uke syaf ulabu syua ya katifin. Hapdeng kajing bunkam. Uke syaf uklem yoklat wat banbam tifin ro. Henry kanaira kalawan rung biang hakamra jong u. Kaong artat. Sar menta ladap lai baje. Piklem pat bam wat ya kajastep ro. Uke syaf ulajubab. Ngabun kam palat. Uke syaf kadba urang tray kakam. Ulapoy kan mau baka kurim jong u kaong. Dakan mau banbam ya kajasngi. Uke syaf ulasay biang ya katifin jong u. Banbam jano. Henry hakata kapor. Ladon bafun. Uke syaf ulaong. Hooj masar ka padya ngan wano mentahi. Kadba kasaroj kadang penbiang ya kitiar bam. Uke syaf ulawan pai na jing tray. Ringkat ke jing taj. Kasaroj haba kayo ba ukurim jongka ulawan. Kala shimbut wut jaka pla jong u. Kala pej jaka tifin. Bat kala keli. Piklem bam tifin sea. Uke syaf ulaong. Om dan por. Map yanga. Kasaroj kapun kre dakadud bat kiso. Nakabenta uke syaf. Kada ong artat. Kakoy kakia jongpi kalong kabakong san yanga. Uke syaf ulaong. Haba pidon ringkat bat nga. Barok kilong kibasuk bat hun kamensim. Ha ka step kababut. Uke syaf uladep kre banet no sa jing tray. Kasaroj bat ka meher. Kakun jongki. Kidangnya duway. Haba kasaroj kayo ya uke syaf umud banet no. Kalaong ya u.
Ublay unya daya pi habarok kijing Ukeshaf ula jubab da kajing Haba kajing duwai jong pi baro kadon rengkat bat nga. Ngan septieng nya ki baro. Haga meeting kanaira kalongkum kanong nyalam. Henry shwa bakan sedang kalakum bakala bat kalapan map ya baro ibadon hangta. Ukeshaf ulaong to leilei bat wat septieng menta to sedang no. Hadian katu kat nepor master kapadia ulaong Keshaf katim jong pi kalale baha shisha kajing yok buram kadai jong katim barok kawai. Ukeshaf ulah kamen shibun haba ulawan pai na jing treiru kameher kalapan ya ka result papa ngalayok star shibun. Ukeshaf ulaong kublay shibun kun jonga pidei ban ko ngu ya imei bat yai ban ko ngu pin nang job. Haga singi kababut kanaira kelawan hakamra jong Ukeshaf ka ai ya ka file hau. Ukeshaf ulah ngu shi kadai ulaong ya ka pinale baha shisha naira. Kanaira kelas ngos kem shibun kaong kublay shibun sar. Kadba Ukeshaf udang pe ceka file. Kanaira kala apetu ya kadaong artat. Sien pincannya tang yang asar. Bat hakawe kesngi pinlong ujonga. Ukeshaf uyaro ya kanaira. Uong haka. Kakam jongpi kajulong perfect man kapor. Kanaira kelas ngokemen kumta kala remuny. Ukeshaf ulaong ya kanaira in sedang no ya kajing yalang. Kanaira kalaong tosar man kodno ya baro. Kasaroj kaleja kendu ya uhenmen jongka Uhiliam ulakili kumno pilong. Kasaroj kalayatu bangabiang ba. Uhenmen ulaong saroj menta yatu ya kajing shisha ha Ukeshaf. Hadu kadno por pindang buri ya kajing yadai jongpi bat kajing itu jongpi. Kasaroj kalaong ba ngalakular ya ipapa ngan yatu ya kajing shisha jonga hanoru. Uhiliam ulaong ipa ikwa banyada ya pi. Henry imsim latip ba Ukeshaf ulong ubabha hadu kata-kata hakado nut jong Kadba kini ki arngut sipara kidang yesong banyakren. Ladon basondur tu yaki. Shwaba kasaroj kamut banlek paino sayeng. Uhiliam ulaong. To sumar bha yala deheb. Bat ukudup yala kapara. Namar kajing singu jong ya kapara ba ju ya kendu. Hadian kata yakidur bala shontu barok. Lapha hakan nomor phone jong Ukeshaf. Ukeshaf haba uyoi yakini gidur. Ulah kendet. Bat ulah keli halade. Une ubreu. Kam sipang kanaira kawan rong hakamra jong Ukeshaf. Bat kalaong sar lekse ngamdei ban ong yakane. Ukeshaf ulaong kabapikwa ban ong shai. Kanaira kelajubab. Teng tidur kiatu shibun ya ki. Ukeshaf ru ulajubab. Kasaroj kamlong kumta. Henry hakajing shalak jong kanaira kalaong kumno ubreu ubam itu jupha yakidur gine klem kidau. Haba Ukeshaf ulawan pai na jing tray ulakeli yalaka kurem. Saroj une ubreu. Kasaroj kalakendet bat kakeli. Piyo na yakine kidur. Kakemi jong Ukeshaf kalaong buri klem dapan yuk sngau yano. Ngalatip lupa. Menta ngalayo iru ba ukun jonga ulang scam ya kane. Ukeshaf ulayai ong. Saroj ngakeli ya pi hakasien kabakadu. Une ubreu. Kasaroj kalaong. Ngan omla banyatu ya menta. Ukeshaf ulaong. Lada pimla banyatu ya ngai kajing shisha. De kumno ngan omnget nesanya yakine kidur. Da kajing slur. Kakemi kalaong. Wa persa. Pilawan syakane kayeng da kaburam. Henry menta pihi pila penjabo ya kata kaburam. Ukeshaf ulayai kro ya kasaroj. Tang sisin yatu ya nga ya kajing shisha saroj. Bat ngan kletno ya ki barro. Kasaroj kalaong. Ngamla banyatu ya kajing shisha. Ukeshaf ulaong. Menta pila penjot ya kajing sanya jonga. Lada pimla banyatu ya kajing shisha hakan ya kakenti kaba menta. Te omdon jakashu ya pi hakan ya kayeng. Kilet no. Kasaroj kalakerpat. Ukeshaf sengubha watle kumne. Sengubha sengap shua yanga. Ukeshaf ula bitar. Ula ong yaka. Kalabiang katu. Cilet nyo. Bat ula bek sendan nyala kakurim syabar. Haka wepat keliang. Kanaira kalaong.
Kaplan jonga kelatrekam hakan nekasien. Pite saroj pishania ya ukeshaf. Henry ukeshaf shim lasania ya pi. Kasaroj kalayang hakmat jongka get hayeng jong ukpa jongka. Kakemi ukpa jongka bilawan shabar. Kakemi kalakadop ya kasaroj. Haba kayo I bakakun jongki kayam pangnod. Ukpa ulakeli. Kae kabalaja ya pikun. Kasaroj kam shim la jubab kelayai banyam. Ukpa ula songsen yaka. Bat ula ong. Menta wat kuslasyu. Ngin siakren ya kene. Hadian katu katne. Ukpa ula syong kuslai hakawai ka kamera bakenja. Bat ushim ya ka mobile phone jong ula phone artat. Uong haka jeng ya kren. Ngin penbet ya kene kloy. Ukeshaf syong kuslai marway ha kamera syongkai. Upet ya ka phone jong Bat ula kren hala marway. Ngadai ban ayaka kendiat por bakan perkat. Lese kanya tu ya ka jing shisha. Ha kata kapor. Kanaira kalawan hadu hayeng jong ukeshaf. Bat kalit syong hajan jong Kanaira kala ong halaman siem. Saroj menta ka jaka jong pi kan long ka jaka jonga. Kanaira lakumba ka sosen palat kala ong ya Sar sngubha wat pan kuslai palat ya lade. Teng. Don gijing ya day kiba shim la benta na ka benta jongi hakajing im. Ukeshaf shim la ong Henry kanaira kala ong biang. Sar lese isaroj kanaira klempat kut ke jingkran jongka. Ukeshaf ulama yaka. Uong yaka. Kasaroj kadai katengah jonga. Wat ong ke babakla syapang jongka. Nga kamtip ha manga yaka ban yapi. Hamanla kijaka. Ukeshaf uyai pek tang yaka dur jongka saroj haka mobile phone jong Uyai ban ong. Ngadai ban ap yaka jubab jongka. Wat mentaru ngadang sania pura yaka. Ukeshaf ula kelumar jingmut. Kumta ula shim ya ushabi kali. Kumta ula mi sabar. Bat ula start ya kakali. Ula ong ngalawan saroj. Bat menta kakenti. Ngan wat ya pi haban dasyam. Menta kakenti ngan I marway ya pi. Henry kabasusi kalong. Ba ukeshaf lap ya kasaroj. Bat ula wan pai no sayeng. Kameher haba kayo I ba ukpa ula wan pai. Kelamare Ukeshaf ula ong. Mahap yang ngakun. Ngamsim la syam ya imay jong pi. Ukpa jong kasaroj. Ula wan hi dalade hayeng jong ukeshaf. Ula ong ya Benta kapor kalapoy bantep ya kajing shisha. Ukeshaf ula kendit. Bat ula keli. Pide Ukpa ula ong. Ngadai ukpa jong kasaroj. Ngakwa banyakren bat pi syapang kakun jonga. Ukpa ula ong. Ngatip bat pi kuslai. Ukpa ula ong. Keshaf pim itu bat pim tip shisha yaka jinglong jong kasaroj. Lada pi itu yaka pin subas niu yaka. Ukeshaf ula ong. Ngadang syania yaka saroj wat mentaru. Ngalale yaka jing bakla ka bakraw pa. Ukpa ula ong. Lada pidang syania yaka wat hadu mentaru. Tetip shua yaka jing shisha baro. Ukpa ula yatu ukeshaf. Haka sngi bat piato bat kasaroj pila yato syongkurim tang argut hi. Hakatahi kasngi alashim ni kaway kakular naka. Kasaroj kakun jonga. Kakular yanga bakane kabangayatu ya pimenta. Ban yatu unuru. Watla kalak banjia. Ngamkwa ba uno ija pi na markas pa jong pi. Ngakwa ba ubriu tang kado nuot jong pi. Ukpa ulaong. Kasaroj kamsim lasyat kelaya pi keshaf. Kasu pendep ya kakular ka bakala ai ukpa jongka. Ukeshaf uja umat hangta. Bat hakmat ukpa kasaroj. Ulaong Ngadei unong le baman bat ubadon ram ya pi. Sengubhaya lam yanga syaka saroj. Hadian katu kat nepor. Ukeshaf ulapoy hayeng pakidulan jong kasaroj. Ula kendit haba uyoi baka saroj kadei nakalong ying longsem kababit kababiang. Henry ka haka jinglong kabas ngurit. Ukeshaf ulaong. Saroj sobhamap yanga ngalapan slem ban syanya ya pi. Topen shitom yanga ladapimon. Henry sobhawat jengay yanga napi. Klem mapi ngamla ban Kasaroj kalaong. Menta wat ong syu. Ngam don jengmut ban pansosi ya pi. Kasaroj bat ukeshaf kilaya map iwei. Bat kilaya kedup daka jing ringkat bat lakakun. Hadian katu kan nepor.
Uhiliam uhenmen jong kasaroj ulawan hangta bat ulaong ha ukeshaf ngade uhenmen jong kasaroj Uhiliam ulayatu lut ya ki barro ha ukeshaf kajing temu ban panyaklat ya pi barro arngot la tau da ki breu jong ka yeng jong pi hi ringkat bat ka staff member jong pi kan naira ukeshaf ulasneu kendet ukeshaf ulaong imei ka ruby bat inaira bale ikane kakam ngam seula mudur Uhiliam utip ba kamlong kabasok ban syatu daga ketien kumta ulapan iringkat kisaki ya ukeshaf baka kemi kapara bat kanaira kibale shisha ya kane kakam hayeng jong ukeshaf ka kemi ka ong hangno ka persa jonga klem maka ka yeng jongi kalong theli bat suda hadien katu kanepor ka kemi kapara ringkat bat kanaira ilawan hayeng jong kasaroj Kakemiru kalakendet haba kayoi baka yeng jong kasaroj kade ka yeng paki dulan Henry wala kataru kilarung syapo yeng Kakemi jong ukeshaf haba kalayoi yala ujong ukun kalakeli syanu kapersa jonga ngawan syaw yaka ban yalam no syayeng ukeshaf dakajing bitar ulaong sengap wat kren esyu watang sikentian ru ngalatip yakajing shisha barok Kabreu kepala penjot ya ka yeng jong ka tengah jonga kamla ban long ka kemi jonga ukeshaf ulaong saya ka naira pilong tang ka wei na kinong trei jong ka company jonga ukeshaf ula bitar tang da ka ketien bat ulaong biang ya ka naira lada ngalatip lepa ba pilong ka basniu hadu katne ngan ailat ya pi ban rung watang sisien ha ka get jong ka company jonga menta pimla syu ban trekam ha ka company jonga Pim ton kamsyu ban wan tray kakam jong pi menta kalakut ukeshaf ulaong biang pi barok langut mentahi mino na kane ka yeng bat na du menta kasngi ngam kwa syu ban yoi ya ka durkmat jong pi bat menta don manoru ubala ban penyaklat yang ngi na pan prai ka yeng jong ngi ublei unyai don rengkat bat ngi ban yada ya ki breu ki bakum mapi bat pila ban letno mentahi Kakemi ka ruby bat ka naira kila mino na yeng jong ka saroj bat kila tap da ka jing babe namar kitmu ban penjot ya ka yeng jong ki wei Henry kawan pai ka la ya ki parlok kublei shibun ya ka jing kersan jong pi barro ngamla ban sik liang ya pi Henry tang ka jing kublei bat don bok pinyo hakimet ki bakoj bakya barro ada pisutna sungupan like share comment bat subscribe ya ka channel ngin si kenduk biang next video kublai shibun